Doktore, a šta ćemo sa ovim pacijentom ovdje? Ovim što se ovdje savija od bolova već cijeli dan. Ma gurni ga na drugo odjeljenje, neka umre tamo. Sad će on, samo što nije. Dobar dan i dobrodošli na mom YouTube kanalu. Prije nego što počnem, želim vas podsjetiti da mi je svaka podrška jako važna. Zato bih vas zamolio da me podržite tako što pritisnete subscribe i naravno like, to jest ako vam se video svidi. Pa i ako vam se ne svidi, samo ga stisni. Nemoj da vam ja ninja potez. Mnogi od vas već odavno znate da je stanje što se tiče zdravstva na Balkanu poraz. A za one koji nemate pojma o tome, podijelit ću jedno svoje iskustvo pa da vidite o čemu pričam. Još samo da napomenem, ovo i nije najgora stvar koju sam doživio. Jednog predivnog zimskog dana šetam ti, a sav nasmijan kada odjednom ujebote, što me stomak boli. Reko sad ako bude proljev, a ja sred šetnje, sred grada, onda sam ga pravo najebao. Sreća zamet pa ne bi to. Dan prođe, dolazi veče, a bol sve jače. Šta je sad jebe mu? Cijelu tu noć sam se sam prebacivo i nikako da zaspim kako treba. Sutra dan još uvijek osjećam bol, ali sve ja mislim, ma to sam rekao nešto pokvareno pojeo pa me sad jebe. Druga noć boli još više. Razvaljuje, oči ispadaju. Nema bura sad spavanja nikako. Ujutro će ti meni moja bolja polovina. Ajmo mi, doktor, ovo nešto nije u redu. Vid se kakav skokrpa. Ja se hoću prav kao nije meni ništa. Ma kakav te doktor, meni treba samo WC šolja. Uporna ona počne izvockat. Žensko ko žensko, valja to slušat. Pa eto, odmuk je morao pristati da idemo doktor. Stignem ti ja na urgentnu medicinu, predam svoju karticu te kažem kakav je problem. Tu ti ja lupim neku svoju dijagnozu, a i on se nekako po opisu problema slažu sa tim što sam ja rekao. Bilo je tu negdje oko 15 do 10 ujutru. 15 do 10, dobro upamti. Parkiraju oni mene na neki krevet jer sam kao kritičan slučaj i postave me ispred jedne od ambulanti koje radi. Tako ležim ti ja tamo sat vremena, 2, 3, boli mene sve više i više. Ljudi ulaze, izlaze, šetaju, smiju se. A ja ko bajagi kritičan slučaj, ležim tamo i niko ništa. Posle više od 5 sati, ona moja mala aždaja dobi po pizdici i poče ona tamo da kuca na vrata. Viče ona, pa dobro, hoće li ko pogledat šta se s ovim mojim čovjekom dešava ili on treba umrijet ovdje? Izađe sestra i sad će ti ona lagano, smireno. Smirite se, gospođo, vidite da imamo gužvu i radimo sve što je u našoj moći. Mislim se, sad bi ja vas sve nogom u dupe, pa bi to malo bolje radili. Ali jest da me ovo sranje ne boli. Prođe 8, 9, prođe 10 sati, ništa. Ja još uvijek na istom smrdljivom hodniku, na istom mjestu, na istom jebenom krevetu. Ležim i čekam. Kao da se oni doktori unutra malo za šalu okladli, posle koliko sati ću pružiti papke i umrijeti. Ali evo im kurac, ne dam se ni ja tek tako, ne dam! Posle 11 i nešto sati, tačnije oko pola 10 naveče, konačno čuo se moje ime. Povukuše mene onako na krevetu unutra, nešto na brzinu oko mene 2 doktora obletiše, ispitaše me par pitanja, pa jel boli ovo, pa jel boli ono, pipni tamo, pipni vamo i ajde opet van. Ko veli, sačkaj još malo. Ma šta čekaj? Ja se porodio čekajući. Ovoga puta sam vani čekao samo pola sata. Te su po mene došle 2 medicinske sestre kako bi me odvele na ultrazvuk, gdje bi konačno utvrdili šta se sa mnom dešava. Sa ultrazvukom sam na svu sreću brzo završio. Vratiše me pred ambulantu i sad ja opet čekam. I čekam. I čekam. Ko da čekam novu godinu, sunce ti jebem. Posle sat vremena oni mene opet unutra u ambulantu i sad će ti meni doktor. Znate, stanje je jako ozbiljno. Morat ćete na operaciju. Čuj ozbiljno, a šta si radio cijeli dan? Poče on da zapinje, znate, Rekao, šta znam? Znam kako tebe boli patka za pacijente, tebi je to sve samo brojka.
Čuti je on, oborio glavu i ne progovara. Jer jebi ga, nema on tu meni šta kazat. Ja sam tu sad već više od 12 sati. Pa i da sam normalan, poludio bi. Sa urgentnog bloka odvezaše on mene sad na blok za abdominalnu kirurgiju. To ti je ono gdje te raspore ko ribu i pregledaju iznutra. Radi ti ljudi veliki servis. Tu su me smjestili u sobu u kojoj ću da bivam posle operacije i sad treba da čekam kirurga da dođe pa da vidimo šta i kako dalje. Znači, bilo je to već oko ponoći i evo ga, kirurg stiže. Ovoga puta moram reći da sam bio pozitivno iznenađen. Čovjek je bio toliko jednostavan, pristupačan i što je najvažnije, pokazao je brigu za pacijenta. Došao je da bi se lično upoznao sa mnom, da bi mi pojasnio kako je šta što se tiče same operacije i naravno da bi pogledao izvide sa kojima sam došao. Kad je vidio izvide, šta je ovo? Šta ste čekali do sada? Odmah nastup! Prepao se ja, rekao šta sad? Kakva sad kriza kad se on tako raspizdio? Šta me sad čeka? Odvedoše on mene na brzinu u prostore za pripremanje, ovo ono, i do 1 po noći sam ja bio spreman za operaciju. Trebalo je samo 15 sati čekanja. Nije to ništa. Nabi sestra meni onu masku da me uspava, odvrnu plin i tako pričaju on nešto, a ja slušam. Pojačava ona plin i priča meni, e sad ti spavaš, e sad ja ne spavam. Pojačava ona onaj plin, ko vidi i gleda je budale i nije mu ništa. I opet viče, e sad ti spavaš. Ja njoj vamo blicam očima, vičem, nema od toga ništa. Ona jedna ne zna šta će, uzvrtla se, gleda kirurga, da opet pojača. Kaže on, ma pojačaj to, ima njega, može on to izdržati. Pojača ona opet i nastavše on nešto da pričaju, a ja, e sad, ja spavam. Prošla operacija i probudim se ja, ono sve šuška nešto, oni pospremaju alat. Ko u mehaničarskoj radionici. Priđe meni kirurg i kaže, sve je prošlo bez komplikacija, objasnit ću vam više sutra kad se naspavate. Sutra dan dođe meni kirurg u posjetu da vidi kako se osjećam, kakva je rana i tako to. Kaže on meni da je u većini slučajeva što se tiče slijepog crijeva operacija rutina. Ali sada je situacija bila veoma kritična zato što je upala toliko napredovala da je malte ne došlo do raspada, što znači razlijevanje slijepog crijeva. A po njegovim riječima, takve priče mnogo puta se završavaju sa smrtnim slučajem. Jebote, sav sam se preznojio kad sam to čuo. Zar zbog nekog jebenog sistema u zdravstvu koji ničemu ne služi i zbog malomarnosti nekih doktora koji samo gledaju koliko će para zaraditi, a da ne bi slučajno guzice oznojili pri tome. Zar zbog toga i takvih, ja ovaka ljudina, da umrem, jebem ti život. Ali dobro, nije bilo sve samo crno. Svjetla tačka svega toga su, kao što sam već pomenuo, kirurg koji je pokazao humanost i mnogo više. I to da sam posle operacije ostao još 5 dana u bolnici gdje sam uživao štipkajući medicinske sestre. Draga, slučajno gledaš ovo, ti znaš da se ja samo šalim. Ma gdje bi ja to? E, to bi bilo to za ovaj put. Ako ste i vi imali neko slično iskustvo, podijelite ga sa nama dole u komentare. Ja se iskreno nadam da vam se ova priča dopala i da se opet vidimo sljedeći put. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal i da stisnete like za ovaj video. A sad mi ostane samo još da kažem ASA!